Jek, sing idang nyelok elem Ci. Nyelok elem kian. Gede-gedean rasio. Makanya sing idang nyelok elem. Aing sing jekedo. Jang bengong lar. Apa bengong Ci? Noleh tuka depik dewa ratu. Yene suluk. Ning. Marebusan cang melebeleban itu. Kadi rasa sing mau kita manjit Ci. Weh, yeh ning. Jek yeh ning ngenor tang Ci. Suci. Do. Dit labah agen yeh kudak. Oh. Dosing ye salah pergaulan ada aneh do. Adi bisa salah pergaulan. Tidak bergaul ngajak nyat-nyat. Sing kuda ye. Oke, Oh, cara jani ngawag nak ngentung plastik di jenjeng di tukar deh. Oh, Di jenjeng petukar dan. tukar. Awag ngentung sampah plastik di tukar deh. Heeh. Teh, sing nawang ci. Sinawang engke. Itu sang angawe rat doang ci. Itu sangat ngerat. Subuh ne madan itenin. Oh, Subuh ne madan ngelah program. apa programnya? Uleng di daerah malu nena. Nah, Pangtawang ci. Cang Pandawa. Ado ane madan program batik. Batik. Oh, doang ci batik. Apa tuh? Ih, sino ci batik. Senang batik. Baju. Aing Apa? Badung anti sampah plastik. Oh. Weh. Badung anti sampah plastik batik. Doke di Badung tawang ci. Oh. Doke di Badung. Oh. Kadirasa ido sang angaweratne duoran. Oh. Ngalah ane madan program sadgerdih loke neto. Ane madan sadgerdih loke Bali. Kuang san sih tuh. Oke. Nangun saat Oh, kerti betul. lo ke Bali. Si. Amak. Oh, lama. Do semua ane madan danu gerdih Oh. melestarikan sumber air. Oh. Sumber air, Hah? air menjadi kehidupan. Benar. Terus ibisi ujang utang lalu. Dit labahe. No. Lapor rencang cibat jak Pak Koster nyin. Nah. Cing lapor Pak Koster. Oh. Jang jak cepat coyo lapor. Jai. Patuh cing laporin. Duh, do subo awinan deng awag adine yehne do Oh. bergaul dengan nyat-nyat. Nah, kalian kudak. Yen luwung pergaulan yehne do sinah luwung lakar ciman Weh, jak duang cibuk. Again. di toples tirto jero di toples jero mangku ci moyong. Oh. Oh. Amat dadi ketisan gumi ci. Pusajo. Ya, tuh cocok. Oh. Berarti sing cocok bergaul jak nyanyat. Sing cocok bergaul jak nyat-nyat. Mumpung ngurtangin ye. Oh, Mumpung ngurtang ye. begitu? Mari coba lu. Oh, mungkin. Jangan matakuan dek ci. Oh, nah. Nah, Apa takon sih? ini ada tukar. Ini ada tukar. Lingah nih 10 meter. Oh, Sakit sih. dau tukar deh ada kata. Oh, Kengkin carane kengkin carane kata terliwatin pengidang ged didangin tukar. Oh, sekali mekecok kata setengah meter. Oh, bisa sih maaf. ini ada tukar. Lingkarnya semeter. Ya. Wah, pang dua ngaso. Adi bisa bang doang aso. Buya kecokan cepok tengah meter. Jadi Wah. itu tukarnya semeter. Oh, Berarti kan pang dua ngaso. Ini kata. Oh. Oh, ini kata. Apa dari misi belem gitu. Kata. Kata. Oh, caro kata sing cang kata. Oh, jadi mengecok dengan meter. Pang ke itu. So, dua ngaso. Bukan do. Adi liu je bang doang, ingal je bang doang aso. Nah, gitu lah. Boleh nih. Boleh. Ada bisa Dia boleh. bisa nyawab. Benjab mana dia? Dia bisa boleh. Mau masuk. Coba tadi ibu. Eh, Ibu Bali ya. ye. Rajang tahu dulu. Ye. Kok tangan bun.
Coba tiang nakon maratuni tiang menghadap ngajak ibu. Nggih. Oh, nggih. Nggih. Bu, kuning bu. Bang kuda kata itu mengkecok pengidang didangin tukar. Bu. Wah, betul ibu nggih. Wah, Bang Jebok, Bang Jebok. Mula bener. Wah, mula bener. Mula bener lah. Nggih, berarti ini marah cocok ada madan sang angawera. Gitu. Nggih, Ibu. Nggih, berarti benar Bu. Benar nih Kenapa Bang cepok tuh, Ci? Hah? Kenapa Bang cepok? Hah? Dia kan kata. Coba urip kesan. Cok. Ya. Begitu. Susah Ya. Sila mau belum sih? Tidak ada kata di dalam kecok tidur ya. Bisa aja. Wih, lu si Cang. Nah, Cang mesti lah. Nah. Jadi lah. Main sama lu. Main. Apa dah sih? Ada tukan. Oh. Linggah ne 100 meter. Adi paduh. Sing lem. Ne ada tukan. Oh. Linggah ne 100 meter. 100 meter. Dangin tukan. Adi paduh mesti dangin tukan. Ini anak tukan dia kajo kelot kan. Oh. Dauh tukan. Ada sampi. Oh, sampi ne. Oh, sampi. Nah, sampi. Nah. Sing kata. Kan ten kata Bu nggih. Ada sampi. Sampi. Nggih. Dangin tuh kan, ada padang. Kengken carane sampai nih ngamah padang itu. Halo Kengken. Makecong. Kadang sih kata. Sampai, semurah ini sampai. Besok sing yang ngelangi. Salah. Weh tangun tukar dia leh melincar. Wah tukar linggah di jok ada tangun dia sedepok ke. Sing depok. Saya ngadep lang, belok kiri, jangan terus saya ngadep. Melangi? Ngelangi, tukar dalam, plung, lelak mati. Nah, sing bisa nyawak, Ci. Ken. Nah, wak, kocak. Wak, Ci. Wak. Ngoyong je itu. Ya, dia ngoyong. Nak, ya bedak. Ye, hama. Cang saya ada ngoren ke layah. Kan gitu, ye. Nak, ya bedak. Si meresekan muluk-muluk jangan. Akan seram sampai dah jak koyong. Sampai bedak. Nah, cang takon cimen besi aja si ruang. Nah, jadi kan ada ane madan melestarikan bahasa Bali kan gitu. Benar. Oh, bikin program ibu, bikin dong. Ya, sajo isi duang bahasa Bali. Ya. Bahasa Indonesia, ci bahasa Bali nah. Oke. Weh. Yen air laut apa bahasa Bali? Ya, kasih. Air sungai. Iya tuh kan. Aqua. Ada aqua. Oh iya galon. Iya galon. Iya galon. Cincut. Wah. Apa bena? Air susu ibu. Iya nyok. Wih, jorok sini. Nyen mau balik. Ibu gubernur. Jorok sih tuh. Maksudnya kan? Tonian cuma sembahyang san Duna singgah ke rumah kumu. Apa duna? Bersih tabiak kawanan. Nah, apa bi beci ya? Apa? Jorok cuma mau ya nyuk. Ini anak malu. Nak mesti sensor. Iya nyok. Sensor bede. Ci sing nawang. Air susu ibu merupakan sumber kehidupan. Bang tawang Ci, kendangin bapak ibu nih. Makanya jagalah susu ibu. Nen. Jaga susu ibu. Makanya nih. Nah, ya sederhana. Sangkala, air susu ibu nih merupakan sumber dari kehidupan. Benar nih, niki patut. Kehidupan anak dan bapaknya. Weh, segana. Enggak. Dijancang boleh. Untuk anak, air susu ibu, untuk khusus untuk anak. Dijana bapak nih. Mai. Nen. Cang metakon kenci. Oh. Air susu ibu untuk anak nih. Benar. Bapak nih lah meme.
Ngelah. Ngelah meme. Jelas semua ngelah. Bidan kan meme ini menyusui. Hah? Bapak Panci lah meme. Lah, Berarti memen Bapak Panci menyusui memen Cia. Berarti Bapak... mengadeng. Memen Ci menyusui Bapak Ci. Ya. Oh, ngadeng. Nah, yang penting nah, kita ampun air susu ibu merupakan sumber kehidupan. Nah, saja. Muliakanlah air susu ibu. Ci. Nah, tuh. Hah. Po tawang Ci. Wih, mau kalau berago di ini no, Mungkin. di alas-alas, di pedukuhan, alas raketan, Ya, sing kangen sih mulai. saja bu. Dini irago ngiring sepemargani de dua agung. Sande mau pesengan Raden Jayo Semaro. Saking jagat Amerdapura. Bro. Cek, lir. Cang heran jak nak dini. Apa iran Ci? Sing ide dua agung kan sebah. Kayang keragom sebah. Jangan iran masih lah. Oh, Aduh, domain jani lah. mungkin. Temen ini mungkin. Belum pekan semua mereren no. Oh, begitu? Domain jani bin. Hmm? Bin kalah salah selali. Aduh saja. Berarti telung pekan mereren sing ada apa entek-enteknya tumbuh. Oh, Wih, entek-enteknya tumbuh. Rago Jumah mekumpul. Sing ada kijong. jani kan semua tadi. Nah, tumbuh. Nih, nang madan nih luang nih. Oh. Dawang jani nih. Apa jadi? Jani ini sebuah ane madan. Bien kembali ane madan. Seni tradisi budaya Bali nih. Oh. Apa nih ning ranang? Benahnya ning ranang. Pemimpin nih. Pemimpinnya? Oh, Dawang Ci pemimpin apa? Pemimpin apa? Pemimpin jitu. Pemimpin jitu dong. Jitu, J-I-T-U. JITU. J, jeli menanggapi situasi, kondisi dan toleransi. Wih, ya, si, ya, oke. JITUI. Inisiatif cara jani. Diapen jagat cara jani. Sangat ngawerat ngelah ane madan inisiatif kengken carane. Saja benar. Pang terselenggara kan. JIT. T, teresno asih. Oh, cara jani ya. Yen sing mulo ane madan saling teresno asih, saling kasih sayang. Sing idang Wih, terus asih. sangkal saling menyayangi itu adalah indah. Indah. Oke, indah. Berarti indah harus disayang. Sing cekedo. Oh, sejingin kan? Indah lu ngerti. Oh, gitu. JIT. Usaha telarapano. Diapen tuh ada makejang yang sing dasarin ban usaha. Oh. Oh, sing tadi. Sing tadi. Itu tadi. Nen malu. Wih. Hei, Oh, jangan nih. apa iranci? JITU tau mah? Artinya ben bahasa Indonesia, ben bahasa Bali. Ada dua kita sih. Campur-campur cerjani. Oke. Kalau tidak bercampur sing luwung. Ya. Pasuh masih cara ngasanin rujak. Hmm? Rujak lah, gitu jangan pasti misi asa manis. Saja. Oh. Nah, nih kami. Pading sap. Oh. Soda nih cai dari Nah, ada tangkel ini. Tangkil berdewaran. Jalan tidak. Nawak-nawak titiang radu, titiang barakan sampun saya go. Medek tangkil ring palungo ceporengan. Nawak titiang radu. Tugas dibi puang. Titiang iring palunggo cokor radu jak jenar tato danan palunggo radu. Jak sane mangkin dados kucang pun radu. Napi sane mawinan kadia sapunika. Beli ajak kado. Saja buka penarkan beli. Satunggal wengi gelah mulisa tan jenak atur. Bilang ajahan metangi sangkaning abesik suboliwat tekening sengker sane kapaice teken diaji gelah kapanikayang ngulati daging nyanya
mekadi getih warak lan buron tukang. Tonen presida gelah mewali kepuri, sinah Suboido bakal duka. Nawa Kijang Ratu. Yen sampun jakti jangkep sepunika nabi malih kayonina ratu. Ulam yadnyone sampun sami getih warak sampun wenten. Buron tukang sampun dalan wenten. Tapi malih sungsut ning kayona ratu. Li, yen buat ento saja. Kimut gelah ya pang beli nawang. Ide iaji katuur mangda rawuh ring cak karyan dane. Sakiwala sing ada ide rawuh tuh ngawinang sebet kayung dane jero dukuh. Ane jadi dane lantas ngaturang daging yatnya. Kimut pesan gelah beli. Ampura dumun Ratu Agung. Yen kemana anduk ditiang menawi ido iaji lali ring karyan dane jero dukuh. Duaning ido mikayunin yatnyan cokori dewo. Dados niko banget ange, sane mangken durus kepuri. Li, ang bangun malu. Ada buena besik, ane ngainang gelah kusing hidang ninggalin padukuhan. Ini kau Ratu. Kene beli. Indek. Oh, ini buron tukang tapi tukang buron Bah, jak bulak balikin beli. Mating. Kene beli. Unduk iya nih lo karuni. Rasa banget gelah mewali kepuri. Yang sing iluh karuni ane ngiringan gelah. Nah, ane jadi. Gelah bakal merangkat tang baos saja iluh karuni. Yang ning subadung maro gelah mewali kepuri. Niko sane becik Ratu Agung. Hiring durus. Nah, itu jalan. Terus nomor lagi.